Lesithi Jesu unemandla ngetulo kwayo yonke imimoya kanye nemibuso. Jesu unemandla ngetulo kwayo yonke imibuso nemimoya. Amen. Ngiyafuna bakithi ngedawuba very short ngoba sesithandazile udase uyamhlabelela la umzalwane wethu bese siyafunda encwadini yaLuka tawuhlabela kafishane singene encwadini yaLuka chapter number 4 sitawuqala khona ku verse 31. Hallelujah.
kafishane bese sengihlala phansi lo mhlabelelo uyangithinta kakhulu makathi akhona amandla asegazini lika Jesu kanti namuhla ngilawukhuluma ngekuthi Jesu unemandla ngetulo kwayo yonke imibuso nayo yonke imimoya la sitawufunda khona incwadi lebhalwa nguLuka uma kubhala lo mbhali lapha bazalwane siyathi ukuthi Luka ungulomunye losichazela kabanti ngalokuqonzile ngetalwa kwakhe Jesu nokuthi kumbe Jesu kahle kahle umbani yena Luka usibekela kube so clean akabhayizi ulikisa umuntu longazi ukuthi wahlala naye Jesu wambona kuko konke amkhaza umuntu bakhe nekuthi umbani uvela amen manje ngiyamangala uma ngabe sibuka ku the Old Testament i-Old Testament iyawaveta emandla aJesu uma bakhuluma ngaye baprofeti in other words noma tiprofethi letentiwa ngaye takhombisa ukuthi lo muntu lokukhulunywa ngaye unemandla labangalisa angakafiki Jesu kodwa na tiprofethi letakhulunywa ngaye tavele takhombisa ukuthi lo muntu lona lokukhulunywa ngaye ngumuntu wemandla. Number 2 kutalwa kwavele nje kwa-indicate kuthi hayi khona kungaba umuntu kodwa nakusuye umuntu kwabonakala kuba khona emandla lamangalisayo yingakho kutalwa kwakhe kwathinzeka ngisho tati letaqhamuka tagijima nato tathi sifuna kuyokhuleka ngoba kukhona ozeni lo muntu lotalwako lona ngumuntu lomkhulu kakhulu utawuhlonishwa lo muntu ngeke ahlonishwe njengebantu kodwa na imibuso ikawuhlonipha lo muntu imimoya ikawukhothama lo muntu ngoba kudala umuntu longetulu kwebantu longetulu kwemimoya longetulu kwemakhosi longetulu kwemandla lo muntu lotawutala unemandla kutalwa kwakhe kwakona kwasivetela ukuthi unemandla lo muntu lo muntu lotawutala. Number 3 imibuso noma labasemagunyeni wabonakala ngekusheka kwabo wabonakala ngekutathatela kwabo wabonakala ngeluvalo ngekwesaba kuthi hayi khona batelwe bantu kodwa nakukake kufakale bakhona kuzamazama ngeluvalo nekwesaba lokushokona ukuthi lo muntu lotawutalwa lo unemandla nemandla lo muntu lotawutalwa usukanikekele bakithi yase yafika ingwenyama yafika yatheleke emhlabeni yanyathela lababhalako kahle bathi ngisho kuhamba kwakhe khawusukani madoda kuhamba kwakhe wakhombisa ukuthi kutelwe ingosi yemakhosi kuhamba kwakhe awusukani ngekele madoda ayingakho kuhamba kwaJesu kwakude nje ukuthi kwakubinza kuthule kuthikona kodwa na Jesu labelanyathela khona kwakuvakala ngetiki kuthi ayikhona kutawo kuhamba ingosi ngako bekuvakala kuthi uma kuthiwa untaba segalile bebasuka etindzaweni letindzawo kuthiwa niyaphi kuna Jesu Kristu waseNazaretha bayakhona abantu ngoba kutelwe umuntu wemandla unemandla 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 yesale khona mandla ona
ngisakafiki ngekhuluma uthi avule umlomo ngisekhuluma nje ngekuprofethwa kwakhe kuthiwe kuprofethwe ngaye profethwa ngaye kwaba nemali. Number 2 kudalwa kwakhe kwaba nemali. Kufika kwakhe kuhambe emhlabathini kwaba nemandla kwaba netili lethi unkulu ukuthi seyifikile igwenyama ayikho ngemhlaba kubo lo wawukhothama ade wawenza njani ngekunyathela nje kwakhe makavuka kuseni anyathela lalalele khona I can feel nje I can imagine ukuthi ngabe kwakwenteka haleluya kwakwenteka ngoba kwasekufikile kwafike lokhothamelwa yizifo zonke lokhothamelwa yimibuso akhuluma ngembuso ngikhuluma ngemibuso yayikhotha suka madoda angikhuluma saqala vula umlomo iBhayibheli ithi after 12 years wakwadvosa emadvosa etileve mkhekeleni wayihlanganisa babonakala ukuthi ayikhona akusuye umuntu lo asuye Tine madvodza, tine vimkhekelele, emadvodza, lasagugile lamathala, ama-80s, ama-90s, abo-100 umakathengi waphilwa kakhulu, kodwa ahlanganiswa komfana lo kuna-12 years. Lo mfana ukhakha ubaphendula imibuto. Awusuka kwangasinamhlanje ukuthi kunemandla lafikile lamandla alo Jesu atawuphendula imibuto. Ngoba uma kasafikile ngamandla akhe abadideka ngoba safika umuntu wamandla usibani madoda uma kasafikile udeda ayiphela lalelani lale sibuya khona ma-Easter ngifuna ingena la kodwa there is another thing lelenteka la ngiphendikile lonto lesi watholakala Jesu kwakuyingozi yena ngiphendikile abethikhisi tikhiya nje kuthi lo phethe tikhiya abaphathi tikhiya bazalwane emakhaya ngishevulile akakhiwe emakhaya bakithi ngiphendikile bazalwane bonathi yes you know wabakhanza Jesu ngoba kwakuyingozi yena manje moyo angibekise stofu lithi mabakazi tu asafile Jesu wa celebrate abebajabula bebakhona Friday bakafile Jesu kwakhanzakala ukuthi Sathane netingelosi takhe neti-70 takhe nabo bonke nabo bahlangene phansi ngalelo langa ebusuku afile Jesu kuyacelebrate kuyathokozwa ufile ba-celebrate ukuthi ufile ingwenyama kanti abantu ukuthi le mboza lena manje ayifi le mboza awusukanga madoda ayifi ingako ikhulumile yathi babe ngiyawubeka umphefumulo wami phezu kwezandla ngiyawubeka langasho ukuthi amdayile but yathi ngiyawuthatha umphefumulo wami ngiyawubeka phezu kwezandla wathi uyehla Jesu uye emathunjini emhlaba wabakhanza ba-celebrate abemile ba-celebrate lo munye bakakhaza abesathi wathi kusacelebrate wabonakala ingathi kunenhlaka selevela njengala kwathiwa yini le kwathunyelwe awugijima nehlolo yini lo waya wayohlolo labanye sesinanzisa kahle kuthi wathi makathi uthi hla waruvesi kwahlema kwathi ngathi namhla ante ngisho ukuthi tintfo lebekade dibeliwe lokubekelwe tona tintfo lebewugatshiswe tona tintfo lebewuplanelwe tona ngaye ngwelama kunetintfo letitawuruvesa wafika madoda wathi wajika wahlaba ruvesi wabuyela emuva komisa iripoti makathi uyefika wathi Sathane kwenzenjani wathi angikwati ukukhuluma lele ngubone ngale angeke ngikwati ukukhuluma wathi yeyi wena nithi ukhuluma wathi angikhoni ngoba uma ngingaqala kumenshine leli gama ngikhulume nokuthi ubani kutawubonakala lapho tawunakala abese uyabhala umbhali athi igama lakhe
leli gama lelithi Jesu Kristu linikwe amandla ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba bangathi madoda ingilosi ngebumnyama yathi mangaqala ithi Jesus bona lokaweteka la yathi suma wena uyakubonela wathi makathuthuthi iqhayiqhayi isathane yabingeni kwenyama yemndeni kaJuda yabayithelela ngekhathi bayifika ngekhathi basangana batatela yathi kwenyama bring the keys let's kill bathuwa babaleka bashiya ikiya wasebenzithatha kiya yabufa netaphila wasebenzela kuthaya khona imvutha yemandla inemandla nemvutha lefiki iyakhothamela awuswana thoda wasewuyamemedela James makamnika thathi kiya sathethe kiya wathi lalela la sukela namuhla oh my goodness come here my daughter wase uyamemedela wasuyamtshela wase umniketa umyalo wanikwa Sathane wathi Jesu lalela lakilisa tika namuhla wehlulile uqedile ngawo wasuthi lalela kusukela la lo mlayeto lo uyawunika tonke tingilosi takho uyawunika yonke imibuso yakho uyawuniketa yonke into nje lephethelene nawe kuthi umanje uyawubitwa leligama lelithi Jesus tingilosi takho kusukela namuhla tibovele tibaleke noma tikhothana baba sukela namuhla tikiya setiki sentiphethe tikiya tekufana tephila sentisesandleni sakho konke lokho ngathi baba mangalela sekude bonke lokho babamphile uthi bavalele uthi bengidalela kusukela namuhla sale wathi kuthi usenalutho ngoba tikiya tako bonke sesandleni sami ngabe tikiya tempumelelo sesandleni sami egameni likaJesu abe tikiya tebuntali tekuthula sesandleni sami thina siphethe tikiya bonke tikiya tikiya Sathane wasala njengoba njalo ingabe iBhayibheli bese liyaqhamuka lithi pasogwani sitha senu siyabhodla njengebhubesi lokusho bona ukuthi fake lena akanalutho akasile ibhubesi imvo lena namsebenzi ngoba tikiya tatha unemandla ngetulu kwayo yonke imimoya kukhuluma kwakhe ukasithi mayidoda yengakho sikhulumile malanga engapheli sathi iphimbo lakhe liphuzisa tinyamadala yini liphuzisa tinyamadala is because uma ngabe nje like laphume emlonyeni lidla tikhotha uma nje like laphume emlonyeni yingakho lobhalako ukuthi lidala lokungekho kwekho waze nje wenza mistake walibika ngenkolo ukuthi ngegama lika Jesu yingakasikwathi kudlala kabi ngabo ngoba siyalathi ukuthi lingoti legama awungadlali ngelegama lingoti legama uma ngabe ugaba igama leJesu ungahambi utshela abantu uthi ukhaleksiwe ngoba lapho kunekho lethi ngazi nje ngalikhiphi wente yingakho ukukhuluma kwakhe athi lobhala kathi iphimbo lakhe linemvumo lomkhulu manje ngemali emfuyo ligama lakhe mangabe liphuma lishaya umbane lidzabule yonke into ngoba igama leli limandla ligama lelithi Jesus noma lingabitwa umfana alibitwa ngekukholwa athi negama likaJesu bende futhi sesathanda senze
ke madvala makakhuluma. Makhuluma Jesu. Khuluma masikhipha lephimbo lakhe. Fundza bakithi. Fundza. Incwadi yaLuka chapter number 4:31 qale verse 31. Luka sekuqedile bazana kushumayela sekuqedile. Fundza. Jesu wehlela eKapenawum. Lidolobha laseGalile. Kadolobha laseGalile. Lapho afundisa khona ngemaSabatha. Bazalwane ngifuna ningente into le very very simple. Try by all means to listen and to take each and every word. Wow, this thing is so powerful. Yes. Verse 32. Bamangala bonke ngendlela lebekafundisa ngayo. Bamangala bonke. Oh, kanti who is this man? Ngubani lo simanga khuluma kumangale abantu? Lo besulo bakhona abaFarisi. Besulo khona abaSadusi la. Besulo kotshana yini ukukhuluma kwakhe? Kumangalise abantu. Yes. Bamangala bonke abantu ngendlela bekafundisa ngayo. Yeah. Ngoba emavi akhe bekanemandla. Ngoba emavi akhe abenjani bazalwane? My goodness. Emavi akhe abekathi anemandla. Akakwadi Jesu ukukhuluma imvo ingenteki. Akakwadi utshele wona wathi ngitawukufa. Kodwa nje mvoke malanga la. Lang 3. La uvuka. Kukhona umlanga asho njalo. Athi ngiyakufa. Benze mvuke. Ngubando. Abraham. Bafa. Abavuka. Moses. Bafa. Abavuka. Inkumbi baprofeti baJehova. Lebekathi abathandi. Bafa abavuka. UJobe lokwaze kwathiwa kude lo njengami. Abavuka. Kodwa sekunemuntu ofika. Uthi yena lawo. Emva kwamalanga lamathathu. Nawuvuka. Hayibo, kanti ubani adeba. Unemandla. Ngetulu kwemibuso nemimoya. Wangazi ukuthi Jesu uthi ngisho nemandla elithuna. Nemandla phansi kwemhlaba. Akakwadi ungibamba. Sifumbusa asikwadi ngisho iscience ayikwadi dini kusebenza. The force of gravity, there is no way in number. Because I'm above science. Ngetulu science. Yes. Verse 33. Bekunendvodza lapho esinagogeni lebeyinedimoni. Kwakunendvodza utawulalela la tikaleti. Kwakunendvodza leyikhona la esinagogeni. Yeah. Beyinedimoni. Yamemeta kakhulu yathi. Lathi synagogue. Synagogue, kwakuyindzawo la bebakhontela khona. La khathi esinagogweni kwakunendvodza lenjani. Bazalwane bangahlekile manje. La khathi ethempelini bekunendvodza lenjani. Demon. Yebo mama. Yamemeta kakhulu yathi. Lendvodza benedimoni yamemeta kakhulu. Yathi, "Awu, Jesu waseNazaretha. Ufunani kithi?" Iyamandi nekumandi. Ungazi ukuthi Jesu ungena for the first time eThempeli. Ngoba asiva ukuthi emalangeni endlulile ezibaqhubeka bebasolo bahlangana. Asikeva ukuthi lendvodza ike yakhala. Lokusho ukuthi bebabhizi bakhonda kodwa nemadimoni nawo ajakathula kanye nawo. Emadimoni adlala enza konke kodwa nakwa
amandla onke. Athi idemon phelele indzaweni. Indzawo ngendzawo la ukhona khona asekwende kumehluko. Yeah. Sawutele ukuthi asibhubhisa yini? Ayathi ngekwathi uthi uyabhubhisana. Ekwathiwona ngenzelela manje. Uyathanza kurisk. Kurisk. Kanje nje kaphaphathele ekhaya lakho kurisk. Ukukutshela ukuthi kunemlilo lapha. Akuhlalelwa la kunemlilo la. Uthi awusondela ukuthi usibhubhise. Uyathi uthi la alikuyi kuyayo. Uyabulawa la. Yeah. Ngiyakwathi ukuthi ungibani. Umologcwele waNkulunkulu. Umoya ongcwele kaNkulunkulu kusho idemon. Bayathi ukuthi kukhona abantu abahlulwa ngemademon kwathi uNkulunkulu ukuthi bakuthi Jesu ngani. I'm telling you, kukhona abantu abahlele ekhathi masontweni bahleli basokhona kodwa abamathi Jesu ngani. Behlulwa ngemademon. Lithi idemon ngiyakwathi ukuthi ungibani. Umoya ongcwele waNkulunkulu. Abamathi labantu ukuthi ngibani Jesu. Demon inala sehlula namuhla. Umncane kaNkulunkulu. Yeah. Verse 35. Jesu wamkhuta lo moya wathi, "Thula. Phuma futhi kulo muntu." Uyabona idemon ancane. Ungalibrash idemon. Likhulu. Khutha idemon. Out. Demon yakho. Yakamela Jesu. Out. Awusho Timothy, hayi mani, phela ngosiyami siyacela Timothy. Yakho Timothy. Lethi Jesu walikhutha. Yes. Yes. Verse lidimoni lamjika phasi. Embi kwabo bonke. Noko laphuma kwini. Sibani ngeke. Lidimoni lenjani asaba? Lamjika phasi. Embi kwabo bonke. Angisho lutho ngebantu labawayo. Kodwa naka uthi iBhayibheli lithi wathi nje makaNkulunkulu akatheleka phansi. Lamuyisa. Kodwa ngakuthi sekwenteka ingozi selikhutiwe, selikhutshwe ngilone manje. La ngabi na choice. Belingakwadi kumphikisa. Belingakwadi kuma. Ngoba sekukhulumela ongaphikisi. Wakhipha umlayezo. Sukela namuhla. Yebo mama, sengiyafana. Verse 36. Yes. Bantu bethuka bonke. Bakhuluma bodwana bathi, "Livilili leli." Bayathi ukuthi lokhu ngiyakhuluma ngalenye ilanga bazalwa sifuna ukuthandaza. Bayathi ukuthi even today. Bayathi ukuthi bazalwa amavuka demon esontweni. Umuntu avotuma. Yeah, 11. Ubone makolo lamadzelo, ubone makolo basika. Libaleke ukholo, libaleke. Libaleke umuntu uvuka edemon. Libaleke. When they take Christ, when they take man, you can't just face the evil spirit. Uthi lalela wena. Lalela. Awuna mandla la. Ngegama lika Jesu. Lapha base baphosa bagiba ditoko lwatimale. Ubabeke nani? Umbethe manje. Ngoba phela uma ngabe ukholwa ukaJesu, wembethe mandla wena. Ungena la kuthiwa ngena khona. Ukonza baphelele avukile imimoya ufika uthi thamandla njengengubo wembethe mandla wembetha njalo, 'cause 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 'cause
bese ethi uma tehla lethi ikhutha sezulwini uyabona imimoya zombona singegama likaJesu. Haleluya. Moya yalabafa, moya semathubeni, moya yobungoma, moya yobunyama, moya yobuthakathi. Lalela ngegama likaJesu. Anamandla angasabele kulo mzimba ukhuluma with authority. Jesus. Ukhuluma with authority, with power. Because you know what you are talking about. We are not in the level of ukhuluma ukuthi sengikhipha imphazo manje. Sengiyabhida. Esikhuluma simana labasha Friday. Sikhuluma ngayo. Kathi batoza bakushaye manje utangulala manje utangula khona ufuna mnikele manje. Bathu bethuka bonke bakhuluma kodwana bathi, Yes. livilini leli. Livilile. Ngeligunya nami mandla lamakhulu. Ngeligunya nangemadlala amakhulu. Lo muntu ukhalimela imimoya. Lo muntu ukhalimela imimoya. Lemibi iphume. Lamibi lo muntu ukhalimela. Uyabona ukuthi bebangamboni njengaJesu no. Bebangaboni inkosi emakhosi. Angeke uva ngabe ukuthi lo muntu. Yes. Verse 37. Lenzaba ngaJesu. Yanza naso sonke leso sikhozi. Sesiyathabisa. Haleluya. Bazalwane, lalelani namhlanje manje sesiyathabisa. Jesu khothamelwa kuyo yonke imibuso. Angiyathi noma ngayiphakamisiwe, noma iyabatshalwa, noma iyahlonishwa, noma yini. Kodwa I just tell you something tonight. Kuna uNkulunkulu ongetulu kwemibuso. It's Jesus. Angikwathi kuphi? Angikwathi kwentekani? Angikwathi ubhekane nani? Angikwathi ukwalisa na? Angikwathi ukhala na? Angikwathi. Kodwa I just tell you something. Uhlonishwa imibuso. Imimoya yamkhothamela. Noma ngabe ngilokufakiwe kwafana. Noma ngabe ngilokuthiwe ekhangeni, mntanami. Ngiko. Mntanami ngibo abadala. Sikhulumile nalabasha. Sathi ufuma kafa. Moya wakho, phefumulo wakho uyenza wena ebulinzi. Awukhumula manje ujaladule nje wehla wenyuka uyokhamba abantu ebusuku. Yeni igogo wakho. Khulumile gogo. Hawo mina kuzwa. Futhi ubona nje akuvama uve kuthiwe kukhuluma emzali. Kukhulumani? Kuthiwa khuluma gogo. Konke nje kukhuluma gogo. Hakufikile gogo ebusuku. Hawo kukhuluma gogo. Lalela. Umuntu uma afa. Umoya wakhe uyenza wena ebulinzi. Awukhumula kanjalo phela. Awukhumula ujaladule wehla wenyuka. Othingela abantu ebusuku. Mabalele uyafika ngisithombe sagogo wakhe. Engogo wakhe. Hlabe ufuna sokufuna hlathi inkomo. Bayafanga nayo wale inkomo lapha uyakuchayika inkomo lakhaya. Kodwa sefuna sofuna inkomo sitomhlabela. It's a spirit. Ngumoya. Khulumela nabasha beno. Mama ingabo ngishama Christ ngishozabane. Babanjwe bahle lapho bathenge ingabo bathi mabathi ngegama lika Jesu kuthi kukhona umlobusako lapho. Kanti lo unemona unesikhwele. Akafuni ibhidwana labanye babo. Yena usabona gogo, mona uyafika mona letha ikhona. Ngikhanze gogo ahlele esitulweni. Ngikhanze spirit salo gogo ngoba awuthona ukhonta laba phansi amthi gogo. Uhleli yena. Akasenenzawo kaJesu. Akasekwathi operate ngabatshela ngathi ngisho makhosi noma kungathiwa ngibani. Ngabatshela ngathi kunabo Buddha, kunabo Allah, kunabo Muhammad bafa. Angathi bangaphi babe
ufikile ekutalweni omunye, ufikile ekutalweni omunye. Kodwa nalo wethu wavuka. Uyaphila, usimelele. Angikwathi-ke kuhlonipha bawa emvothele lambako, legulako, leswelako, lelalako, kanti munye phela longalalo ngedeni. Lonemandla onke. Angikwathi ukushona phansi, ngishone phansi, ngikhanse namatholo, shone phansi emvothele, kodwa nabamunye lowafa wavuka, lonemandla onke. It's a blasphemy. Azalwane, phakamisela emehlweni ethi nzameni. Munye lonemandla. Jesus. Ngikhuluma ngivangele enzima manje. Lesatshwa ukukhulula. Jesu phela. Bedukile bani? Thousands and millions and millions of people. Badukile. Because siswele abafundisi labakhuluma iqiniso. Sathola abafundisi labalambile labahangi. They don't want to speak the truth of Jesus Christ. Unika kudla noma uniki kudla, uyanaka noma unaki, Jesu Kristu nguye kuphela. Abantu phakamise lomunye umuntu. Only nguye kuphela. Khothamelwa didaba. Khothamelwa yimimomo. Khothamelwa ngemakhosi. Khothamelwa yimibuso. Yena kuphela njalo lonke yamkhothamela. Yamesaba ngoba uyesabela yena. Ona obaba babo nabamkhulu abasemathuneni amathunabo emathambo abo abolile basimagijima siya kulo wethu iMT2 nanalutho. What is cool and true? Noma waswaka, noma entenjani uthi awubakithi. Ngilokutshela namuhla ukuthi you like me or uyangithanda noma ungithanda. Jesu nguye phela labaphansi akusebenzi nguye Jesu phela. Jesus. Noma sebaplana ukukumikisa. Bakuhambisa. Bakumikise khona. Bayothi ufuna ubahloniphe ngoba sebafikile, bayahlonishwa uma sebafikile. Ngokutshela ukuthi indlela lo ingene eliye ekufeni. Ngeke uyibone izulu. Akabhicwa ngulo. Stand. Suku mama. Ngeva mama. Kodwa kumoya. Lo ngene gogo wenda njani? Baba wenda kwashona mama. Ube sokuya njani? Kanti labafile. Abanaso sabelo kulabaphilayo. Labaphila abanasabelo nalabafile. Asikwathi ukukhuluma nalabafile. Labafile abakwathi ukukhuluma nathi thina singala. Munye lo nemandla. Jesus Christ. Lilungile ngosini lakho. Ngwephela lo nemandla. Khothamelwa didaba. Khothamelwa minomo. We worship you, God. You are worthy. You deserve to be praised. Because there is no one else like you. You are above everything, Lord. That's why in this moment we honor you. We bless you. You are holy. You are holy. You are all powerful, God. Umkhulu wethu uyesabela. Unamandla uNkulunkulu. Tifete mhosi nanamuhla. Tifete uNkulunkulu etimpilweni tethu. Tifete tisukwini teqina. Tifete emakhaya. Tifete ebantfabethu. Tifete babemshemethu. Tifete bogogo. Tifete bomama. Tifete bobaba vela. Uwephela Nkosi. Uwephela. Siyabonga Nkulunkulu. Thatha ithumo lonke lwakho emini. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you, Lord, for your power, for your love. Siyabonga Jesu. Siyabonga Mongcwele. Kakamba Mongcwele. Gijima ngena phansi etinyaweni. Wena uyafika eTulu lelukhayikayini. Bidita longetiqana.
the name of Jesus. Noma ngabe kulokwakhiwe noma kulokusatawakhiwa noma kulosekwakhiwa ngiyathandaza mongcwele ngegama likaJesu. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Shine the Lord, praise the Lord. Amen.